O ko leke hufanga I ngai tala whakatapu kakato o e whanua pia mo e lotu. Pia toku mo a whakapa-apa, mo a whakatapu makehe pa ma e tangata I whanua, mo whiwhine I whanua. O e kere tupua o kumau. Si whakautua atua I pia mi Tele'a o e ano māsima. O whina lahi e whafonga si kau tō reka, si kau tahi whanau, kau I tō, kai pehe ki he hako tupu aho tau whanua. Oku o whina he polokalamani si a ngāhi fāmilí. Oku huku tonu ai ha ngāhi apisia. Pea moha ni ihi oku nau ihe mohenga o e mamahi. Pea kau atu ai pea moha ni ihi o ngāhi kupu fekau'aki. Ho tau ngāhi fāmilī oku ihe ngāhi whare hufanga. Oku mau o whātu ke teki mautolu I ngāhi taimi whangata ko ini. Oku taritari fia aki mautolu e polokalama ko I ale o e Tala Koula. Pea oku mau whahako whatongi atu, pea me he whare whakamawholalea, me he ano māsima, KRCL, hiwa noa, poin hiwa FM, pea me sore kini. Ko au To'o Folau, oko I hene whakataha pea mo si o sefa tu I ke te kairi, kai pe he whoki ki a Ivoni Nash. Ke whakahoko atua e tau prokalamba ngā maheni ko ia, pea mo e Tala Koula I he fiafi a Sāpate o e wike, kotoa pe. Kai kehe ko e polokalama ko ia e whiawhini o hange ko ia moanga maheni ki ai I he Sāpate wha o whahoko ai. Ai Manatu Melie ki Tonga pia mo Ono'ahó, whahoko ia e Lesieli Tauki'uvea kai pehe ki Ono'ahó o whanga ko Lesieli Tauki'uvea. Pea e whahoko haweita tala I he whiawhini pia mo Fāhina o fakafe'ao pia mo e Tohi Kakai. Mahu'inga o e Tohi Kakai, pia I kai ke ngata iai, ka koe mahu'inga ke tau resisita, ke tau kau, I he whiri ko ia, o e wharearea ki he tauni, o I kai ngata, I he ngahi state kehe o ku tau si whakautua ai, kai pe he whoki ki Amerikani, whakakātoa. Taitari aki mautolu kotoa pe, o ku I he tohi ata, ko lawe hifo, aki mautolu, kai ke u fu'u mau pau pe si kakato e Ivoni ni I koe ni o kunau I he ni o whina lahi nei o e halapai ni kai pe he whoki ki a ana te ki a tawhi nau ki Hawaii ko lani saia mō leni pe he ki a Maria ko leti vei mau toa te pi a Lilo kai pe he whoki ki a Tiuki Perskoti o whātu ki a koe pe mo e fāmilī ka laka ka iri li lani whakatoha viri kai pe he whoki ki a Emma halaufia o tutaha o whalahi atu, Sīnti Tauki'uvea, John Heimuri, kai pehe whoki a Manu o whakalama, pila e te aki, Pasa, Whatawhehi, kai pehe whoki a Watsoni, Lavulo. Pea tok whatonga hifo o kui heni whoki pea mo Milestone, Mile o whaatuka koe me Fāmilī, kai pehe whoki a Lesieli Prescott. Whamalo lahi atu he kau mai whakataha pe mo kumautoli he whiawhini. Kai tukupe mo ke whakawa ke polokalama he whiawhini o atua hiwa ke si tātānaki o tau kāinga. Pea ko tau kāinga o si whanongo pea mihi Ngaluopé mo mea mai pea mi apina o whaatu ke tiki mautolu pea malo e kau mai ke polokalama. Whatonga I hifo kia ni I heni e taulanga, malo au pito, ki motolo ku mo whakaunga tāmaki I he polokalama koia, fo'ouna e tuku mai I he mahalo koe wiki ak pēni taha. Motolo ku mo kau ki ai, faka'ofo'ofa au pito polokalama, kai pehe ki he polokalama koia o e whiawhinina tau toku whanongo ki ai ngai hoa si koia ki mua, na e whakahoko ia e Fāmilī o maika pea mo soko peti fotu mo na ki I whanau ai ngahi pōpoaki na e tuku atu ki he ni ihi o I kai ke kau pe I he kau tō reka ke ni ihi na e hoko nau aho pea na e kau ai pea mo e ni ihi o ku I he mohenga e mamahi pea si kau atu ai me kau whakaosi ako o e tau ko ia uanoa. Malo e ngāue.
Sio To'ofa kāinga Tonga pea whakamaloa toi peka ki mautolu I he tuku taimi. Ka tau whiohi pea moe Tala Koula I he maupolo kalama ko ia o e whiawhini. Hange ko ia na aku lawe ki ai ane nai o ku whakahoko e polo kalama ko e ni Manatu Melie ki Tonga pea mo Ono'ahó. E Lesieli Tauki'uvea, kai pe he foki si Ono'ahó o whaanga aia ko Lesieli Tauki'uvea o kuna I he telefoni. Pea ko ia he kai ki utoi whakanau no I ahona taimi ka te tau kolosi hanga tonu lewa ke ki naua I he tainimi. Malo lelei se siri kai pe he foki ki a Lesieli, tuku atu ai whainga maari e koe ni maaki moua. Io, malo pito to'o. Kala mai pe kuongongo lelei e pe kai. Faka'ofo'ofa au pito. Okay, malo. Fa malo atu ka sinti e ko I hiva whawhawha nanga tai mena wa sinti kaufusi. Kaufusi ko maki uhiki. Paka ki foi hiva nanga. I vai fa malo atu ki a. E ko no hinga ko e pōni. E ki lave lave. E tau ki I lave lave he pōni o fekau'aki. Mo I whatongia o whae. Mo tamai I api I Ono'ahó antu tau no pe taton ki Ono'ahó kau ki lave me ke whae ki mua pate o atu peha ki Talamonū kia he koe mai na fuiene whae ke nau ki mua nau tolu ka tau toki Talanoa ki he ngāhi tamai
ki konga whaosi. Ka koe mea koe kapau te tau Manatu I papau te tau lau he historia Tonga. Na I kai ke asia whawhine ia I historia. Tu kehepe kapau ko ha ke whine koe nei tu ki mua. Pea ke hoko ko ha tu I pe ko ha otua. Pea asia hingoa he historia. Koe whamoni ni ki ai. Koe tohi hohoko koe atongane ke asia whawhine ia. Na tau nofupe he kakai tangata ata ape. O tu whaholo ai hingoa. Pakono uhinga hine ke ia hakoloa ai tongane ai tuku whaholo ki kakai whawhine. Kana tu whaholo pe mei he tangata ki he tangata, Ka koe kusia tu to'o. Koe ngāu lahi whoki a whawhine. Nei whai. He ke whoki tau rea tonga pe he. Ka pai kai ke ia whawhine. O ki kai ke ia api. Ai pe koe api a whawhine. Iyo. Ai koe api a whawhine. Ka koe hana ano whatongia I he taimi koe o whawhine. Ka pau koe api o whawhine. Ko te tānoa pe ko hi. Hangi pe hamisi he me mau hake pe. Hangi taime te sio ki ngai whae I api. Koe na umea pe koko ku whai. Koe whenea kai. Mo ngaahi api ata ape. Ne ke hanau fule o fe I api I taimiko. Ko mebe na ilo ai a whae. Ko lea ko na oku I koe moheo. Koe moheo fi. Ai koe o taka whoke lea ai a to'o pe he. Si e lau he na e moheo fi. Koe pe he. Koe mo he ofi ai whanau, ko ngā koe nau whae, Pea, koe ulunganga, koe kumau e hataha. Pe fine, pe koha foha, pe koha ofi fine, kautok whanongai ki he lea ko ia, koe mo he ofi. Pau koe whoki talamai ia, pe koe whae koa, pe koe tamai. Tau ilo ka atoa pe, koe whae ia. Koe mohe o fi na o lunga ai koe ai tamasi te taahine I he kari loa. Ni whakaukau atu koe tai mwena o piha koe kari loa koe ngā ki heu ma koe tamai. Ta koe uhinga kari loa ia mohe o fi ki heu ma o whae. Na kia ha mau kia yo to. Mahalo kusai se siri ke talere ake ho mauna ato he si kau whanongo I ha kua matao. I kai oku ate pakilea ba Ivoni. Koi. Koi ke te ilo. He koi hui. He te tau lawe tau tolia ko hi ke tau whakamoni ai. Koi haho no hinga. O pehe kakai ko kaliloa ko tangata ia I kai. He kono hingana ke matui ne tala ia o pehe. O kutapu ia ke olunga koe I he pilo aho tamai. Ke koe kari ko olunga ai koe ai tamai. Pakapau kutapu kari koe hapu ngofu ai uma. Koia. He teki fo lea ua ko fi o mai ai, ke tau sio pe ki ai. Ko fo lea ko e ako naki. He ko fo lea ulua ki ia, ka mo fo lea no wa ko tala I whare. Ne whai ai ako naki ia e whae. Koia. Ai ko whana ai ko ki te ringa ko e whanau.
pe tala I ko kumoe ofi whanongo, he? Koia. Ko tala I whare, sa peke lava lewa ki ai, na e whaia e he tamai. Ka koe tala I whare ia, na e whaia ki he whakataha pe, ki he whangatū whaatini, mo e whangatū ngaane I kaini kataupe. O tala I he tamai, koe hae, tū ngai fāmilí, koe ngai mea te tau whai, ki fāmilí, mo e hāpua ngai whatongia, mo ngai kawenga whai e tala I whare ko ia e tamai. Aia, whakito o tau pehe koe mohe ofi, he? Koe ai whāna. O mahina peia koe ki I tama o lunga ia I he umaka o whae he po uri. Koe ngai aho nia koe ku tala noa mo ako naki I whanau, face to face, tangutu mai kau tala atu, he? Ta koe mohe ofi, koe ngai nei o lunga peia he uma o whae I he po uri kai ki whana ki ai whanki mea koe te tonu kene whai, he? O mone a pito e Lesieli, he ku alo e ku Manatu, ko e ngo mātu ana na hanga o kai ki whaamanako ke ngau e aki e ohi. Kana na kau I he kau au I he monu I lahi tah ke upehe ne to iai hao ngo mātu a makehe na si kau hono o hake au. Ko e ngo mātu a ko e ni ko na o si I he tua pui o taimi. Ko na o si mālolo, ai ko pereketi pe amo whāhiwa hafoka. Pe ko ku Manatu Melie ko I ki ai, oku nai olunga kari pe ai tangata e kia. Nai olunga pe he kari. Ka ko format o mahalo pe ki ke he pe ni me formatala ko a se sirika ko ilo foko anga alu ko ai taimi. Na wa afi apito mo tangata e ki. Ko whanongo ia ko he ngai whananga ai ni tala noa kia maui, tala noa kia hai. Pea ko alu foke taimi ni he kune hakai foke ia pea kai ke ilo e awia. Ko toki fulahi ko ni mahino ngahi faka'oki ngahi tala noa na e konga na ni whakalahi pe ia. Kana aku manako awia ma upehe ko ne ospe mau kai e fiafi he mau ki imire mila. Ne folahi pe whai mau mea toko ni ko taimi whananga ia. Pau ke utokoto awia ko nouma tangata eki. Pe koe fine eki. Kana manatu I pea he koe kārina ngāwe ak pe ia e pere. Talo pe e keisi mo kusio koe ki ai. Ka aku alu ai koe uhinga e whakatala noa koe o kau koe ki ai ke tāke ki ai whakakau o e tau whanau koe ne kutupo ni he mahalo fo'ou ia ke nau whanongo pe koe hako ai kāri. Koe ia, fo'ou au pito ia. Koe ia. Iyo maloto ai tānaki mai. Koe ka ko ki lave te ku si te pa o se pa fai ki tripit ki ka ki na fai ka ku hange ko kaulea ko pe ka pa ko ki a fai ko ki a happy pa ku ile na fato ni ai o fai o ku loto ai ku ka fa'ali o moni pe no fato mi ona ka kui kai neke ke iloa ia I historia o Ono'ahó. Ka koe ko nau whatongia na o kai whaaliua no nau whatongia. Koe ke tau se ke whatou pe ke ngai whae nau mahu'inga. Nau mahu'inga neongo kui kai ke tau whaatohi ho nau aonga. Ka buasi foki to'o e mea he. Ka te sio ki ha tangata lelei. Ka ko ha fine ku whai hangahi ngāu e lelei. Ai toko whaamahe a pe ko pehe sielau. Ka fine lelei ko e nā ko e hauia me he whae lelei. Pe ko ha tangata o ku lavame'a lelei. Te lau he ko e hauia me he whae lelei. Ai o whaatakua mau te ia. Hange pe kono whakahiki ki ia o ngahi ngāu e aonga ai whae, Lai whae. Koe ke tau whanongo tau tō ria. Ki sai ke hau ni ka mai lelei.
ka peke tau veke tau ngai ta mai ka ko no mo ni tipit wa peke a hon da whanau te ka ma sipoti ana ka whamele lei hi mom te ke tau whanau hai te bahata but anyway o ku mahu'inga pe tu mahina ko ni ke tau whanongo pa ke tau ilo a ngaahi ngāhu e maongo ko whai e tau ngāhi whae mahalpe ke ngāhi whatongia ke ulava le atu ki ai e tai min ka koe mea maari e ne ke kia ha whakatapu ia fekau'aki mo ngāhi whae ko ne osi koe ni e ki Talamonū atu koe ni pa te tala noa lewa ki he ngāhi mea le ngofua ke whai ke tau ngāhi tamai mo tau ngāhi whae I Ono'ahó. Mā te kawako pe mea. Ka whilau atu mua ai ki I pot wholofola koe ni ke ku Talamonū e ni ke ngāhi whae kotoa pe. O mō whanonga mai. Ki ngāhi whae kotoa pe ku lavame'a atu ki ai pōpō aki koe ni Talamonū koe ni ka te kumōtoro. O ku pehe ko lea atu I ko le niwe la. Mene a konaki ki ngai whae na ne pehe ko hai. Ko hai o whaamau ai whiwhine whai lelei. He o ku maongo ngaia I ngai maka koloa. Maa kono whapārani ki ko lea ko Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Pehe atu, hoko atu, a ki vesi o pehe, ko hono ko fu, ko mālohi, mo ongo lelei. Strength and honor are her clothing. O kumato'o me hono ngutu I he poto. She openeth her mouth with wisdom. Pea o kui hono elelo ai fono o ofa. And in her tongue is the law of kindness. O kune tokanga lahi I he anga a hono whare. She looketh well to the ways of her household. Pea o kui kai ke kai ia ai mā o whakapiko-piko. And eateth not the bread of idleness. O kutupuhake ai whānau o nā uia koe monu ia. Her children arise up and call her blessed. O ku whailele e kau o whiwhine tokolai. Ka ku kikei lele hake koe I te kinau tō kotoa pere. Many daughters have done virtuously, but thou excellence them all. Koe mea kākā ai matamata lelei. Pea koe wainga ai hoi fua. A koe whiwhine o ku manawahe ki a sihova e whakaongongo lelei ia. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Koe Talamonū ia, koe matalamonū ia, ki he whangawhae kotoa pe whanongo mai. Mato atu e ma Talamonū whae ka te kumotoro, whakamole na ngā tō mui, ka kusaipeita ke o se mahina. Ke o atu alewa ma Talamonū, koe ke mawhilau hingoa, o atu ke ngā whae kotoa pe okuna homou, ke mau Talamonū le re ma na atu ka te kumotoro. Te tuwange he mua ki a Ivoni mo mea ke na o atu a Station ID,
Ia o sia te ko hoko atu ki konga hoko mai tau pōkalama. O ku tokoni ai Tohi Kakai wanoa ki no whakapaanga o le tio KRCL. Pea pōpō atu ki he tonga kotoa, ke tau kau i he Tohi Kakai, ke tokoni i hono whakaongo atu ho tau leo. O ku mahu'inga ke lau ai toko taha kotoa pē. Whakaikiki o ku mau atu ia pea mi he pāinga whakapritania my2020census.gov. Support for KRCL comes from the National Tongan American Society, promoting health and civic engagement in the Pacific Islander community, and also offering a reminder for all to fill out the 2020 census and register to vote. More information at ntasutah.org. KRCL, Salt Lake City. Male ava te tauai, o te whatsalsanga atu I pa ia male mama. O moloro tonga mea mai ki he ui ai Tala Koula, pia me he KRCL hiwa noa poin hiwa FM. Mahalo pena, moutok whanonga mai ki papalang na ere atu I he. Ki papalang toto atu mo. Palang niwa, koi? Kai ke tau foki ai pe to kolosi ki a sesiri, kai pe foki ki a Lesieli, ke hoko atu ai tau prokalama Manatu Melie ki Tonga, pia mo Ono'ahó. Sai, maloa pito to, ki hoko ate ki konga koe ni. O ki ai koe tamai I api na koe ki lahi au pito ia I tau ngaahi api. I he taimi I Ono'ahó. Papuku ko ta wha mu foki kei hoko atu pē whahinga mo ui ko ia I tau ngā fāmilī. E nei ai mea e nei tapu. I no whakokoko tamai I api. Sa, e o atu pe whangi mea ko nipa, sai pe ke mou ki lea mai peo kapana ke si o pe ne hoko. Pa ke hoko, ai mea ko ia ulua ki pe. Nei tapu au pito ke ala hataha I he whānau. Tau danan ke whānau. Ki he ulu o e nau. E ki pe ka nau tamai. Nei tapu ia. E ka whaikonga nei tapu au pito. Pe alu ai peo au ki he tala. Tapu ke olunga he pilo o tamai. O mati fuka toki pe fuka pilo. Kai min ka koe kari ia. Nei tapu ke olunga ai hataha ia. Pana elewe tau whangi whakakata nei pehe. Ka ke olunga ai hina hulu. Ko hange ka te au. Ai au ko manawa si mahalo na aku kau au he ni I ko iane. Te ke wau au ke ta uongo fulu ko hina ho ko ulu o. To o ngari fakaori. Ko ia. Ka o mo oni mahalo. O ku ki Tonga ane ko molonai. O ku fuke isi au bito kaku o te ai uluia. Al wake ake ki formazione connetti benzoni mei por ko ulu o te ka ke la koko mai ne koko moko puna. Ko ki forhaino sinti mo eva ka ufusco heitai. O al ke te mo ulu pako pe. Na mo olunga ise anete. Koe mea peu kulele toto. Ei! Koe ngāhi tapu koe te hange peu ngai whakataka ku ma peu hoko ngai mea ni sa. Ta bebe kapau tangutu e tau tamai I he e loto whare. O tapu ke kai tuu. Tapu ke lea tuu. O tonga o tangutu ai tamai. Ia. Ke konga ta. Kapau ku ne mau mea tokoni. O tapu ke kai he ne toi ngā kai. Ia. Ko ia. Aia ko Tonga kai ia I he fāmilī ko whae pe taha
o kune lava ke le mau mea toko ni mei ai. Ka whanau ia ne tapu. Ai ngāhi mea ko ia, Ko ia. O ku pea ka pau e whai hakai i ati. O whaulaki kai mau pe ai tamai ia. Kai ke ilo pe koe hahano i ngāka ku hangi pe mo Manatu i koe breadwinner ai tamai he taimi koe neke ke ngāu e ki tua a whae. O pehe ko ne hau koe mei tōka ngā ku hau ki he hela ia me hau kura ki oange mau pene mea kai. Osko ia patoki kai ade whanau pe oska patoki si kai te ngā kai e tau ngai whae Ko ia. Pe ko mea kai lelei taha ia o mahu ia e tama. Mepe. Koe nai tapu ai tau mutu. Ka pau ku lea, o kui kai ke te lea hataha i he whanau. Nai a upe ke whae ia o kui kai pe ke te lea pe tau mutu. Ki e tamai. Koe ku matui. Ko mea pe mea ni Ono'ahó. Ka koutu pe ka pau tau kei tau hi pe ngahi ununganga whakatonga koe ni. Si, ta ia hana ta tau. Ko ia. Koe tau mutu ia o hange ha. Pe au e lea taimi o ku lea ai. Pakapau o ku ke lea ki ai. O ku ke tangutu o lea. Manatu i hange koe ki kongo ki mua nau talatu. Koe tamai koe eiki lahi ia. Oe api. Ku hange pe tauhi pe tamai taimi ko ia ia. Hange pe ha eiki. Ai ka bauti o ato lea ke te o ato tangutu. Te whito ka tau tau kakai tangata. Tangutu mau atu pe i tua. Ndi na lame nei ki lea koe koe tala i whai. Ko ia. Nei uhinga pe nei fotunga pe ni ai tala i whare ai tamai. E uloa ki hau ai whanau tangata. O ku nau tangutu, pa te nau tangutu pe he matapā. Me he holo anga o whai ai ki tua. Nei ke hu hataha ia ki loto whare ke tangutu ai. O toki o mai lewa e kakai fine o tangutu. Pe me nau whae o tangutu, pake tangutu kotoa pe e kakai fine nai whae te. Ia whakataane e kakai tangata kana e he holo anga pe o whai ki tua. I kai nuk whai e tala i whare ko ia. Ai tamai. Ana kai pe ke te lea, ke te tau ngutu hata. Ko mea ko kune tala, ko e hange haa puanga tuku pe ia, o mea lea ko fāmilí ko ea. Kau te hoko atu ki he mea ta. Ka pau pehe kupuke, ai tamai he taimi koe. Nei kai ke ngofua e whanau ia ke o mahi o ngaahi ai tamai. Koe whanau, koe fāmilí, koe ene whae e tamai ko nau tolu o ku nau o mai o ngaahi. Te tokoni o si o koe hae me fie mau i kai mopuke ai. Tau bebe ka marolo pe mate atu. O ku i he kuonga ia koe na tau pehe tau toke kauri o ngi pe na nau ta wala pūlou. Na ta wala pūlou ai whanau ia. I taimi o ku marolo ai e nau tamai. O i kai ke nau pehe, ka ko nau toria na nau kau na to he pūpūro.
he pūpūlo, ma ke he me kauriongi. E tamai, Koe, aia, ko taim koko kumate ai, ko i kau ki mahalope na fo o weni ke whanongo ha kakai, ka kalatu pe ko ki mau ko ni ko mau ni vehala. A pehe vehala. Ko o kuia e whiwhine o ku hau o ngaahi ai pekia. Ai a koe whiwhine ko ia, koe toko taha ia me he fāmilí whae ai tamai. Koe ahoni ko whatongai, e arate pe whahu te arate an toko wana ngāhi e pekia. Sa te ia. Ka ko Ono'ahó ni ko ka no ki ai, nei kai ke te hau ha whahu ia ke ngāhi e pekia. Nei hau e toko tahaia me fāmilí whae o e toko o e pekia o ngāhi. Ai ko whahago tu koe o make sure ku sai te no fofonga mo me pehe. Ka koe ki kongai e ta o kau alwa te kakai noi a ala kia ka koe taimia koe koe whatongi ai o whae ke nau ngāhi. Ai pekia. Koe ki konga ta. Ka whakahingo ai whanau. O whahingo ai me ka whaaki o tamai. Maha pepe kei hoko atu kei kai ka koe taimia koe. E pe ke whakahingo ai ha tau whai mau pe me ka whaaki koe ai tamai. Whawhai mai he whangatu whawhine o tamai. Ai whakahingoa koe o whanau. Mahalo ko ngahi mea ko mande tuke ka pau kia ngahi mea ko Manatu mai to'o mo Ivoni ia ngahi mea mo mantina fekau'aki mo ngahi tamai. Whamori siri i kai malo, mahalo toton ki tau toi hokot mo ia i tau pulkalama hoko mai. Ka tau hokot ki tau pulkalama hoko he tainimi. Iyo. Tu mo ke ki Talamonū atale. Okay, malo. Taha ki ngahi tamai. Koe mai na katu na koe na kunau. O kau sio ki ngahi Father's Day. O kuate ku Talamonū ki ngahi tamai kotoa pe. I ngahi feitu kotoa pe kumo whanongoa mai ai spacing koe ni e poni. Ofu ke mo mau ha. Aho tamai ke lei mai na katu. Ya mon tonu atu ki o mo ngāhi whenko tape ki o mo ngāhi fāmilí. Tua o whātu me a Lesieli Tauki'uvea pe mo Lesieli Tauki'uvea. Me he Asia Radio. Mahalo au pito. Whamalo lahi atu au pito e Lesieli ka pehefo ki a koe Lesieli, koe polokalama faka'ofo'ofa, Manatu Melie ki Tonga pe a mo Ono'ahó. Tuk pe mua eke whakaosia ki atu a ena polokalama e hiwa koe ni. Ke tuku atu mamu kumotonu, pe te tau toki hoko a te tau polokalama, me veita tala pe mo Fāhina Pasi.
Support for KRCL comes from the 2020 U.S. Census, encouraging all Marshallese to participate in the census to help community voices be heard. Every person counts. More information at my2020census.gov. Get that clunker off your to-do list and out of your backyard forever. KRCL's car donation partner, Cars Inc. will tow your vehicle and donate the proceeds to KRCL. Find out if you can get a tax deduction for your used vehicle donation by visiting the support tab at krcl.org. Homou Tonga me aman ke Tala Koula hiva 9.9 FM. Ko telefoni ko taha val noa tol ni mahiva hiva taha. Ko konga ni Ono'ahó tau prokalama he poni tau maoha whainga maari ki tau whi pō Talamonū ki pa mo otolose Fāhina Tavake-Pasi ko Executive Director ia National Tongan American Society o fekau'aki pia mo Tohi Kakai pia mo tau lesisita ke tau vouti ka tainimi te tau malo lele Fāhina pa malo o mau ai taim fakafe'ofa ko ni ke tau whi pō Talamonū ki ia vahaope pia mo Ngaluopé o fekau'aki pia mo Tohi Kakai. Ia malo Ivoni, malo fakamalie ko ni. Okay, o mau ke whakamatala mai o fekau'aki mo mahu'inga ai Tohi Kakai pia ko hai o toton ke kau iai piko hano ngaahi hono aonga ai taimi o tau aluai o ka taimi o tau kawai Tohi Kakai a tau ngaahi fāmilí. Okay, malo. Ko Tohi Kakai ki voto o he tau hongo fulu kotoa pe. Ai ko Tohi Kakai na e osi kosi na sahe wanoa hongo fulu. Pea ko Tohi Kakai ka hoko mai o se wanoa ko wanoa tonoa. Ko mea mahu'inga taha ke whai ko ni Tohi Kakai ke tau mahino i o whia mao ke Tohi Kakai toko taha kotoa pe. O kai ko kakai sitseni pe ko kakai palangi pe ko kakai pe potoharea whakapalangi. O ko whainga whamarien pe ko uhinga marien he pure anga Amerika o nau whi mau ke lau ai toko taha kotoa pe o nofi Amerikani. Pe ko sitseni pe utai sitseni. Ko na uhinga o peheni ko paanga ko mau ko i he taxes mo hafu me ko alko ki he federal ki he pure anga lahi ko na Amerikani. O nau hanga lewa na tol o vahe o tau ki toko lahi ko o state hangi ko ni tau pehe kapau ku Utani o ku tau pehe kapau tau toko taha ua kilu fiha pe ku maha pe tau ua miliona ngaluea pe kapau lewa o kua Tohi Kakai o ku no e si lewa ai paanga ko o mai o mai ai fo itola mahalo o tono ma o ko valo afe koa ke toko taha ki he teiti pe ta pe ka pa te ta fa fo ko ta pe ko api he ta pe ka pa ko toko taha ni no fo ma api pe
fon pe foi tokono ko foi ai ko foi toinga ko ai sidini ko ta pe ka pa ko foi tokono pe na ai ko foi toko ma foi toko hiva make he ai ko foi di fa mano valua Katak Fāhina mahalo kua hapalo pare ma ho telefoni. O kui kake mau whana morele atai ka koe. Kake to repeat mange ia. Sayange? Iyo. Okay. Tau pehe ka pau koe ni koe mahu'inga koe Tohi Kakai. Ke toko mau koe toko lahi ai kakai o state kotoa pe. He kuhange he pure anga lahi pe koe federal. O mai e pa anga whakafo'i hono lau koe kakai. Tau pehe ka pau toko Ko telefoni you are just in and out. Sai pe Fāhina ka pau pete ke te lavame'a o tāpuni mai pa ke toi tā I whafoki mai. Na toi sai ange mahalo ai whehoko taki I ai. Keke o ange ko ia ke whakamatala ko ia a Fāhina Pasi o fekau'aki ko ia pea mo e Tohi Kakai. O ku mahalo o ku iai whake whehui mahu'inga o ku eke he kakai toko lahi ko e hahono uhinga o ku whaia e Tohi Kakai. O ku ikaike ngata pe ia I he ene asi ko ia he konistu tone ko ia a Amerikani. I he artikolo uluaki pe ko e section ni ua. Ano whakamatala ku o pau ke whakahoko ai Tohi Kakai ko e ni whakatau e hongo fulu. Pea mohono ngaahi uhinga. Pea mohono ngaahi uhinga ke Pea mohono mahu'inga ko ia ke tohi ai toko taha kotoa pe o tatau ai pe o ku ma'u ai ngofua ke nofo fonua heni I Amerikani pe ikai. Ai tene hoko atu ke hingai whakamatala ko ia. Pea koe paanga ko ia kune whakamatala ko pea mehe po pule anga lahi o ku vahe mai rewa ia ke ngahi tawhaaki kehe o hange ko ia o ku kau ke hanga ngai nofo anga pe koe housing. Kau ai pea mo e tawhaaki ki he potu ngāwe ako, koe fefolau aki, koe ngahi ngāue, koe tawhaaki ki he mo ui, pea mo e ngahi tawhaaki he ke kakai kage te whakafoke taimi, ko tui pea kui he telefoni he tainimi. Hokat koe Fāhina malo apito. Iyo, katak maha telefoni ko ni o ku puhahan palpalem. Anyways, koe anga whamatala, o mahu'inga ke tau kau katoa ki census, he anga whakafo I tui ki he whonua ki he state. He ke state ko ni tau pehe ka yutani. Pakapale haka ke tau lau katoa tau whātau, mo tau kakai ko nofo ho tau api, ia e paanga e more. Koe paanga ko hau o toko nia, ki hono ngaahi hala, ngahi polo kalama ko whakahoko ngahi api ako. Koe whawhanga ko tau polo kalama, whawhanga ko ne whanau ka pau ko hangi ko free lunch. O ha e paanga ko me federal hao kau ko totong ngahi mea lahi pe o hoko o whemau koe ki ngai polo kalama hange koe food stamps. Mo hafo ngai mea pehe. E tokoni koe ki he tau kakai, mo kakai o ko whemau tokoni. Pako mea mahu'inga, mahu'inga apito, hange koe ni, toko lahi foki tau ngai api o tau nofo tato mo tau ngai whangakui, ko tau auntie, ankolo, tamai, whae, whangamokopuna. But I mean, koe pepa ko hau koe ni koe ki homou api o asai koe ke tohi ai koe ai homou ai lau kakai, ai Tohi Kakai, o kumahau toko ono pe lava tohi pepa. Pa paurewa ke to taria, ke to mai request, ke to mai pepa ke to hoko atu. Kau whaingo fuang ke mope motol ke census.gov. O aipe he computer, o hiki iwa he mahalo lava pe alu ke toko hipe hiva, te lava o tohi. Ai kakai ko hoto api. Koi. Mahalo koi. Koi. Ai koe whaunga ke he tolo ko o tui Fāhina ku lava? Ke whaunga koe ne Tohi Kakai? Te ke lava peo meili, pe te ke lava tā telefoni, tā telefoni, ke kai ke umauloto tā telefoni na pea moe alu he interneti. Pako mea ko pea, te ke lava peo tā telefoni, kai ngofua pe moia, ka whi mau ke mau ai ngahi tohi tau, mo ngahi information ka toko ea pa ke toki tā. Ke mea, ka whi whaunga e tolu te ke lava ko ai Tohi Kakai. Koia.
Lava o whai maha ki whama ala ki he tawhaaki koe ni. O ko hangeka te au he ko mahi no, o fekau'aki ko kaua I me tawhaaki koe ni ki he ngahi whare nofo anga. Aia koe, pe koe housing, he? Pe koe hānai, ngahi, ko tui mahalo ko ngahi whakaiki ki koe ni, na si aonga ki ha taha pe ia. He? O ko peanga whewhe, tau whakatātā pe ka pau pe ko au. O ko whi mau e toko ni koe ni. E anga whewhe ha aku whenga ke u alu o mau e whainga maari e koe ni. Oh, okay. Mahalo koe mea wawe tahape te taat ke mou lava o maa whainga tokoni. Ke mou lava alu ki he website o kui koe auntbertha.com. Eh? Aunt, hangepeha koe aunt, A-U-N-T, Bertha, B-E-R-T-H-A, .com. Koe internet, koe website koe te nau lava mao ko te hanga pe o whakahu o zip code. Te osko ia te nau hanga rewa o atu ka resource ke he. Te lava o whakao ngāhi ai ke tokon ki ho housing. Okay? Hange ko ngahi tokon whapure anga, ko ngahi tokon whakahāfua. Pakai ke ngata te hei, ma tokon ki housing, ma tokon ki he ako, totongi ako, ma tokon ki he mea ke e mauia he auntbertha.com. Kai ua ki ai te ke lava alu ki he ua taila, ua tahataha. Kai koe information ko te ke mau he ua tahataha. E ke angepe ki ai o ke interested, o ke mau hanga he tokon fekau'aki mo housing. E lava rewa he ua tahataha o atu ngaha information ko ia. Koia. Malo apito ko. Pako mea tau saya koe tau mea koe tau whafunu tau census. Koe hau mo paanga ko ia o tokoni ki he ngai whia mau pe he housing. Koia. Umoni apito. Pako hange pe koe ni ko whakakaukau. Matu ko paanga pe ni tau hange ko whamatala ane nai ko ngai paanga pe ni tuku hau. He ngau e kakai pe utanaki he pure angalahi pe koe federolo. Pe ko whaungai ni ko anga ko whakakaukau ko ki ai. Ko tau ngau e whakatuai ki au ko ki kamatanga tau e tau loto ko ke whai moa ko whaire e tau tukhau pe ko tau tax. Ke whakafoki mai hakonga kau kai whoki hau kotoa e tau sirini. Ko tu ko whaungai ni e taha. Ke tau ilo iho tau kāinga kotoa. Toi lava toi tānaki mai ke toi hau pe sirini kai hau paanga ko ia. Tupunga i he tau kau ke he Tohi Kakai o ku kau ia i he mea koe ni. O kai ko tonu whakaukau pe whehalak pe. Pe oku kapaku e tau kau he Tohi Kakai e whoki mai paanga ki a tau tolu, he tax. E kau hana whakalahi mai tau patse. Kau hana whakalahi mai ia ki a tau tolu ke whoki mai hange koe ni te tau whaire tau tukhau pe koe tau tax. Whawhok mai tau sirini, koe tau whaungai ta, kapau tau Tohi Kakai. Ko whai mea taha o whakapapau I mahe pure anga lahi te kau aki mo Tohi Kakai. Koia. He kai ke alve ho information ia au, mo information ho api, ki ha toi feitu. Koia. Ko whai mea peo whakaau ngā ia ki ai, koe sio ki he toko lahi koe kakai, mo nau koe kakai porinsia, kakai uri mahafo pe ngā information nau eke mai. He kai ke alu ia ki kau ke IRS, pe koe kau taha tax koe o federal, pe koe state. Kai ke nau ino na toke information koe ia. Koe mea koe fekau'aki mo whaile au ho tax e whoki mai, ka whok katoa mai, I pen pea mo income. Mea koe ke whaile, mea koe ke whaile, pea moi kakai koe, moi toko lahi koe ho dependent. Koia. Mahino au pito pe ka mahal pe kusai pe ki toi te hanga pe toi ki furi he hanga koe whaunga ku whakambatala o ku kai ko ku uhinga. E ku tau whia mau fuko tau ngau e kai oke au ka tau whaire tau checks kai whakafoko mahi. Koe konga pe tau sirini na tau totongi tuku hau. Koia. Koia. Ko toi whaungai ni e taha. Ke tau ilo iai o ku toi whoki mai pe mo e tau paanga totongi tuku hau. Ki aki tau tolu. Ko e tau kau he Tohi Kakai. Kai o mai ai paanga ko ia pe me pure anga lahi o whakafou mai ngai tawhaake he ke koe o tau whakamatala koe ki ai. Ko e tau toi kau e pe he tau. O ka pau ke whia mau pe ke toi kau he aonga. Aonga ke ako, aonga ke tawhaake moui, aonga ke ngai tawhaake ke. Koe whau ngai ne tako tui pe mahal o kau lere. Koia. Koe ngai lere ni kou tau whenga koe ke whakaari ki ho tau kakai mo tau kāinga aho no mahu'inga koia ke tau Tohi Kakai. Koia. Ko hange ko lau korat ka mo tol kotoa pe o mo whanongo mai ke mo alu ke census.gov ke
ke whakafon homou. E whainga fua pito pe ko whia maa pe homou, ko eke pe kakai ko no whauna homou api, ko nau a wha e rei, mo e ko ha nau whai kakai, mo ha very simple question pe te mo lava o tari. Ka mo tokoni ke maa opo e tau tānake o tau kakai koni i sore i utani. Aia whahina koe, ko hai o totonu ke kau i Tohi Kakai. Toko taha kotoa pe o ku nofo i Amerikani. He? Pea koe ka pau ko ni tau pehe ka pau ko au o ko ngāue i tau pehe ko ngāue i California pa nofi California mahina e ua pa hau ki Sōleiki ni mahina tolu pa foki ki he. Pea toko taha kotoa pe ko whea pe ai feitu o ku ke iai e pereri aho na ke iai i e pereri aho uloaki ko apia te ke kawai hono te ke kau hono lau. Te ke lawai, he? Pako toko taha kotoa pepe, ko ke pepa si tseni, kai ke pepa moha, kau whia mao toko taha kotoa pepe nofo i Amerikana. Koia. Malo apito whaina. O toi aha, ha toi information te ke toi lava ke toi tukuangi mai o fekau'aki mo i Tohi Kakai, ka tau toki hokoat ki he tau proklama hoko mai? Ika. Mahalo ko e kakato pe ia, o whia hange ko ni, mahalo information pe mea o ku, o Tonga ko kamata i maasi e peleri, mahalo le rat ki me, te mo mawe u tohi, ke mo whaiha mo Tohi Kakai, he, hau he meiri. Pea kapau mo osi ai e mo tolu he interneti, pea sai pe ia, o te mo totari mo tolo tohi. Pea kapau le osi e maasi e peleri me sune, si ulai kapau wa te taimi ko ia o te ai ke nau mau ai lau kona homou api te nau to lia to ai tohi ke fakamanatú atu ke fai Tohi Kakai ke fai mo frafon ho Tohi Kakai pe kapau le wa tia ki o fio fatu ki si ulai a kosi kai me te nau hanga leva o fe e alo tu leva Kakai ko homou api pe te nau fetu taki atu e ke pe ko ha me te ke tohi a mogai ke fia mau fo ke tohi te nau to fenga mau pe ko nau fenga ko ni pure anga lahi ke lau ai api ko toa pe ma ko va ko mo fa fon mo pe pa ko va ve nau ke nau to ha at ka mo to ke malo apito whaina o mo tonga mea man ke Tala Koula e hiva noa poin hiva FM ko telefoni ko taha walo noa tol ni mahiva hiva taha tau whipota no akpa mo to los Fāhina Tavake-Pasi ko Executive Director at National Tongan American Society o fekau'aki mo Tohi Kakai ka te tau hoko atu lewa eni ke voti ke tau lesisita ke tau voti ka koe tau lakwehui ki a Fāhina Pasi koe ha ai voti kon ai primary o hoko kon ko i sune patau toki hoko atu lewa. Oh, okay. Ko mea ko tau whaaui ko primary ai hoko sune aho ni ma ko taimea ko tau hangai ko o whiri ha toko taha i ngahi pāti ke lere he tau pe hange ko ni ko sune aho ni ma te tau whiri he whiri lewa he kau Republican ka pau ke kau he party Republican te nau whiri lewa e nau tolu oi kai he kai te nau whiri na tolu Republican he ko tau he ko lere ko ke parese ni o whai whiri i November he pa ko smahino lewa e ko Donald Trump ko e lere ko me tawhaki Republican ke lere ko he ke parese ni a weki sune aho ni ma e whiri lewa tawhaki Democrat ia a toko taha Democrat ko e alu ko o kau he lere he pareste ni i November. Koe primaries ia. He tapeka pa waha toko tapeka pa waha toko tolu. He? Tapeka pa waha toko tolu o kulere. Na tapsepe ko Biden, ko Biden, ko Wilson, ko hai. Na toko wha mahala ka kulere ko he tawhaki Democrat. Te awe ki suni aho ni ma, e whiri rewa he kau Democrat, e toko primaries ia. Te nau whiri rewa na tole fwoi, toko taha ke alu o lova, kau ki he lere ko ni he primaries, te nau whiri rewa toko taha koe alu ko lere he i November. Koe tau whiri ha toko taha mi he te pāti, ke lere i he pāti lahi he whiri ko i November. Ai a koe whiri ko ia e ki tau tolko tau Sita ke tau voti? Iyo. Tau tolko Sita ke voti. He, pero Sita ke voti. Te ke lava peo alu he tai mini, alu he website ko e vote.utah.gov. He?
vote.utah.gov. Te ke lava peko le sisita online. Mahalo o saya ka ko. Mahalo ko ya. Whakafoki mai tatala noa ke primary ko a Utah. Ke taim ko ni o fu mahu'inga pit ki kakai ko unofo I Utah ni ke nau I loi. Peko fe taim o nau lesisita ai ke nau kapu he voti I ko ne ai kau tama ko ne nau rere ke nau fetonge tau ko vana mo tau ngahi whakafofonga. Ko ya. Aya ko taimini ko lesisita kona ko he haka. Ke mo lesisita min he ko hangi ko lau ko primary so fai sune a ni ma. He ko kaulere ko vana taimini ko tu toko fa. Ko le ko tama ko da ko ve ko ana ko tau ilo kato pe le a John Huntsman. Ko Republican ia, right? He? Ko Republican. Ka Republican. Mo hai ko Michelle Kaufusi ko Lieutenant Governor ia pe mo Craig Hughes ko tama taha ko ke ma o tama mea pe mo tama taha ko right pe mo Bishop ko Frank Bishop pe tama Bishop pe taha ko foi toko party toko fa kai ko party ko foi toko fa ia mo Lieutenant Governor na lere he ai mahu'inga pito ke mo pako ka Republican pe te na lava vote hange kapau ko Democrat hange to lava vote ko ka to foi to ko fa ya ko le ko ki he ko ba ta uni ko ka Republican but te lava pe ki ta pa te firma te alo fetong te party ka te ka he vote ka pa ko ha ta pe ko independent ko ha Democrat ya ka ko fe ka wa he vote ko nga ko firma wa ke vote ke Huntsman pe mo me te lava pe alu o le sisita ko Republican ya nga ka lava ka he vote ko ya ka pa ko tui ko to taha ko pe ko to taha ko e sai ke ne pralere ai ngai business a Utah ni ai fa mai tatala no ke ka whakafofonga ko ngai district kuna ka mo na to he primary isune I o ku ia ni I o kwai ka ni ko e ko foi primary e ua ko me ake ko hai ko Sean Reyes ko Attorney General ko Sean Reyes mo tama taha o na tolere o ka mo he primaries pa ko he vote o ka ia I November. Actually those are in November. Okay. Mo tama mo me taha ko school board me ko district school board malo I Granite ko Uruaki o ku ia ka tama ia o firma wai ke vote ke he primaries ke le ko ki me ha futo ko lai ke le ko ki November. Malo ka te maulava pe alu ki he ke website ko ne hai ko Sherry Swenson tau county o ma o ka to me ia information ki na tol ko to for the primaries ko ia malo pit fāhina ka ke lave mai ange ke mahu'inga ai kakai ke nau lesisita ke nau vote o kamata he ta ofiha pe ko fe time to tona ke nau lesisita malo bon ko Utah ni o ku taha ni ha state he kwai pe ke futokolahi a state ma ko state malo o no ga profito o ku ngofua ke lesisita ai he ta o taha no ai ko lesisita ta taha no ka he kai te lava ko vote ka o levo ke ta taha palo ai pa ko lesisita ai o fe ma ke lesisita he taimi ko taha on ta fita val to fainga taimi pe te over ta havalu ke te lesisita ke te vote o kai ke tu mai pe ha fainga taimi ko te me pe fe ma ke lesisita ki mua o te kai ke fai ai vote pa I ta uni ko uhinga ko coronavirus o kulahi vote ia mahale lele pe meri lahe u county elerat immediate pe u ballot pa te mo vote o send mai ki tok mail ta ko me kon ka mo lesisita fe ma ke mo lesisita e mo to ki mua te ke fai vote I am how we ke mua ki mua ngala ko ha ka aho but you can do it like a couple weeks prior ai pa ku pa ngofo pe ke kakai ke kapau te ke na lesisita ke na alwa to lesisita I he
he county pe o Ia fitu koe katoa koe te ke lava alo le sisita ai hangi ulau te ke lava alo le sisita mahako saingo fua tahau ka pau te ke alo ke interneti o le sisita ai ke fauti pe ka pau ikai koe katoa ai u eria te ke lava me alo le sisita koe alo ke le sisita ke county ka ihe taimini koe te hangi ulau ihe taimini he coronavirus o tu mahalo o me whaingo fuangi o he kumahau ke fu uloko open a office a tama office ka okay whaingo fuangi interneti pe koe ai o ha o formu whakafonu o meili ko mahako whainga pe ua te ko lava e taimini malo apito Fāhina pa malo ma o whaingamālie ka kimu apea o se ta Talanoa I he KLC ela whamatala I mea ange pe koe ha ai mea ai National Tongan American Society o nau whai ke tokoni ke kakai ia taungai prokalama ke Tohi Kakai pia moe voti. Eo malo. Ko foi konga ia e ua o mahu'inga apito ke ngawe ko the National Tongan American Society. Ko hona uhinga o kia mautoro o mau o ngoi o mahu'inga apito ho taureo. He taureo kone o tautoro ai kakai polinsia I Utani pe I Amerikani. O kai ke tonu ke tau o toi haturi ke ua ka heu kai ke kau ho taureo. O tonu ka pau tau nofu I Amerikani ka pau ngofua ke tau voti. Tonu pe ko sentence o tonu ke tau kau ke ngai mea whaka pure anga koe ni o tuku mai ke tau tolu. Hanko census koe lao ia ke te whakafonu ai census. Pa koe ngawe ai National Tongan American Society koe whakai pe koe mau reach out alu he interneti, alu he email, alu he ngai mea programa ke whakai pe whakai kakai polinsia. Kei ke ngata pehe kakai Tonga, ka koe kau Haamoa, ka Hawaii, mau ngawe mo Asian Association, ka mau ngawe mo kau Hispaniki, mo kau uri, mo kau Palange, ni ki hono ka penga ke ka pui ka to u eria koe koe ai kau polinsia, ke kore ke nau lesisita, ke nau voti, pe a kore ke nau hanga whakafonu e nau census. O mahu'inga apito ka mau tō ai ngawe koe ia, pa ku aien ke whakotu e mau ki Porkalama, pe mau ki community, ke mau focus ki tamai ki tau tahao, no tahi tahavau, tahiwa wano, o tahawoa. Koe kau tō tupu ko ia, fia mau ke mau maha nau ngahi reo, he nau, koe nau anga ko nau sio, ko toko 5 miliona mahalo o tau tahavau he mahi nani, koe he tauni I Amerikani. Pak fia mau ke mau mai kau polinsia ko toa pena e tau tahao no, he na tau tahavalu pe monhi tau tahauno o fai ke tau oua ke nau lesisita. He koe foi kurupu ko ia tai minhi o kai ke nau fuulahe nau o voti. Taka pau ku mo ilo hanihi ko ha mo whana mo kataki o tu taki mai ka mautolu te mau lavame'a te pepa pe ko whainau no ke nau lesisita. Malo apito Fāhina ma whaingamālie pa malo apito whakamatala o kutoiaha o whehu me te to'o? Ikai, ko whamalo lahi at pe Fāhina Pasi ke te koe pe moe kāinga kotoa pe o kunau ngāue I he Sōleiki Tongá koe ngāue faka'ofo'ofa o mo whakahoko kisi o tau kāinga. O ikai ke ngata pe hi o tau kāinga Tongá kai toi a watu ki he kāinga Polinisia kotoa. Hoko atoi pe mo Talamonū homou ngaahi ngāue. Pe atuku pe mua ke ave ai pe mo taimi koe nie kore ki he fāmilí. Mo ki mo tolu kotoa pe o kumou lolo Tonga mea mai ko ia I tohi ata, pe o kumo mea mai pe mi a pina. Pe te urea pe au ko kāinga Ivoni, ka mata pe hi o kufale. Ke mo ka mata, ka pauti ki ke mo kau he Tohi Kakai, mo ofa mai ia. Koe whaunga ni taha, te tau lawa I o tokoni. Pe au kui kai ki ai ha mea e more, koe ki ai ha mea te fihia ki ai, ka e tokoni, ki tau tolu mo tau ngai fāmilī. Malo apito me te to'o patau ange momenit whakaosikoni kia Fāhina ke ne whai maha ane pōpoaki poko hane koe toi hae mea si tokanga ki ai patau toki hoko atu lewa malo. Malo apito Ivoni mo to'o si maa whaingamālie ko ni pia awha pena aonga ai whakamatana whae te whawhini pa koe ki mea whakaosipe maha te utukaki koe hange koe lau kona pōpoaki si pōpoko na a to'o ka pau ka hanihi a mo to'o o mo fie mao ke ai homou Tohi Kakai, pe ko mo lesisita, pe ka pau mo fie mau tokoni.
mo kātaki o tā mai ki he mau ofisi, National Tongan American Society, koe whika, koe walu noa taha, kaka whika von. Noa taha, whāno fitu wal fita haua. E lau te mo tā mai he te mau lava pe koe computer he ofisi, te mau lava pe o me'angi, ke mau tokoni ki hono ai ho mo Tohi Kakai, pe ko mo lesisita ke mo voti. Malo. Malo apito. Na mo tok mea maen ke a otolos Fāhina Tavake-Pasi. I he retio ke mau whi pōtala no ako faka'oaki pa mo Tohi Kakai. Ka o mai tau lesisita ke tau voti. Ka te tau hoko at lewa tau polokalamate o ate whihiwa ko nige mo mea mai ki ai pa tau tok hoko at lewa ke tau ongo. Talere pe ki mo tolo ko ni oku I he tohi ata se di mate I talo kaufusi mele ofa masima na pa'a hei lala ko piki pia vela ka pe he foki ki a beko green whawhita makoloa pe he foki ki a kālani maika pe a mo maria ko leti vei mau pe a mo maskula fiwa. Tangi o Yahweh, e wo ikai te ilo, e ama fefe. Na mo toki mea mai ki Fāhina Tavake-Pasi na ne whakahoko atu ai veita tala pe mo Ivoni Tala Koula tuku atu ai ngaahi information ki tau tolo kāinga Tonga fekau'aki pe mo Tohi Kakai kai pe he foki ki he whiri ko ia fakafa'ahi pe ko ha'u whangawhiri ko ia
o ku amanaki ke whakahoko ko ia I he mahina katu'u. Te tau kolosi he ki he ongongo e whakahoko mai ia e Lupe Prescott. Malo e la Maria hoi, ria tango tape mo whana make ue Tala Koula e siasi Sāpate whaene o mahina ko me. Paki ongongo sisi pe mei Tonga, o hoko foki a loa toka whanoa, o Palestinian, ki Tonga, ma a Tonga Rugby League. E na ui fōroa koe mate ma Tonga, pe au sea ki ai a se misi sika. Ko whitongi foki e ona po tui a fitu, a ona po vei vosa taka, e sea I he komiti ke whare. Sea komiti ke whare. Ko e toko hongo fulu eni ha kakai Tonga kua nā wako, kakai eni me he fisi hangare, a nā wako o nā maa o honau, ai o tai tohi mo ngahi mea pehe, fekau'aki ke tā tongi. Panau toi hanga pefoki o wako, ke nā maa o ngahi mea ngāwe, ngahi tools ke whai ake nā ngahi ngāwe tā tongi. O fu mahu'inga lahia pe faka'ofo'ofa ko tahia e whakaekonomika ko mao mei Tonga, ko mao mea e paanga lahi. Ko hanga foki e Liahona High School, pea mo Toloa, pea mo Atere, o unauhanga e whana wako mei ai o le ohi, anu ko alofa I he whiawhi wharaiti kotoa pe ko hinga koe whake whakaako ai ua pia ko. O unauhanga na auto toko ni eno ke oua kai ke te whai e ngai ke koe au whai. Nā e tai whakalao foki hano hakure he kau polisi ha api o tangata o pehe o kuiai ai pai tō kona. Ai na hopo ai pena hanga he whamau anga whakatai ao ngai. Ko uinga koe tai whakalao e nau. Hakure koe e nai whai. Koe ia ngongo whakaosi pe o ko kei whakatotolo I pe whoke he kautaha. Ai kautaha wakalolo ko ia na e pehe na laurotonga kolosi I he Pasifiki o na hanga mau ia ai kei polo ko I Tonga. No kei whakatotolo I pe no on toko na hoko totoni mea ko ia toko whainga ngā upe na hoko ki ia. Ko ki a ngongo pēr me o tō mei Tonga eiki. Ko ki a ngongo whakalokolo he ni ko toko hiwa tōlu whokieni o nau mālolo I Utah I he coronavirus. Nā ko pehe whoki e whare ngahi uru na e tuia I Missouri na e mauai e toko hiwa taha. Na nau whakaava e whare koe ni ke nga ke ngaahi uru e kakai ko se uru ma ngahi mea pehe toko hiwa taha koe na nau whakaava koe ia na e mau katoki na to he coronavirus. Ko tangata I loa koe ko Cherry Sloan ta uhi I Tuvalu ko sana ni me he Hall of Fame koe basketball e chess ko ne malolo ia. Ie mo te koe ko o si. Pehe whoke e drum o hune loto ke whakaava ngahi apisias tope ke whai a ngahi loto. Ka oku pehe he kakai au he kohinga kono uinga ko o whakaava ngahi businessi ke whai a ngahi ako. Ai ngahi businessi ke mau e nau mo ui. Ka oku pehe e drum o tono ke whakaava ai whale o tuhe ko kia te koe peha o whiri. E kusaianga ai uesia ai sino, I uesia whakaatamai. Koia I California ko nā was whakaava, e nau tō ai lotu I he ahoni, tae te nau talangofua ki tutu uni aho nau e nau kōwana. Ko tuai tukenta no mao e whaitoa, ke coronavirus. Tau pe e okuia te koe pe ki ke hanga o te kei ai corona o sayang ho te kei I ho toki tari koe ke toki treat koe I he coronavirus. Te os ilo I pe ngai mea unau tala mai ke te whenga ke whanwhani mo ngai lavame'a pe ke whenga kia. I apiako kotoa koe ai sias mamonga ko PYU Provo, PYU Idaho, PYU Hawaii. Pea mo ngai kolis ke ai siasi.
o nau hanga e nau tōro o whakafoki o nau turn down a stimulus check o mai me kea e ke toko ni koe ke api ako mga me pe pe unga e turn down he u api ako e ses mamonga mo tola e ni mawha miliona. O ke ngongo pe o ama atu kalu malo so prescott pe ngongo mai Tala Koula ka mo tatoka. Namo toki mea mai ki a Lupe Prescott, pia moe o ngongo ko i a ai Tala Koula, o whalahi atu Lupe, malo apito. Whamalo atu peka ki mo tolu kotoa peka ainga o kumou kei ihe a tohi ata, kei no fo i mai pa moku mau tolu, pia moe polo kalama ko i a o e fiafini. Ko e fiafi ko ini foki o ku whaampeke ilo tau paengani, te mau lele e mau polo kalama, o toki osi i he taimi taha, tau lele ai peke aho. I he taimi taha ko ia hengi ko ia a Sōleiki ni pea ai ko ki motolo ko mo sima whainga Marie ke whanonga pea me New Zealand pe ko Australia pea pe hefo ki Tonga eiki ko tui pe mahalo e ngā ue taimi ko nika ki motolo ka ko ki motolo ko ia o ku mou i heni ko ni i he ano masima pe me ngaahi state kau ngā api mo nofo mai pe he ku taulolo tonga i he whakatapu tuku kehe ka pau oku ke si ngāhu lava peke ke alo kaku Manatu koe aho malolo a pongi koe aho fukia si Fakamanatú e kau pekia kai ke e oato e faskoini whakataha ki pepea mo e polokalamo e longongo koe a Lupe atu a e faskoini mahalo pe na e si tau mia i a Lupe ke whakahau koe ne pōpoaki ka te mautuku at pe mautolu a e fasi Lupe na ke kore ki ai. Koe pōpua ke alupe ko ne loto ke ne dedicatea ki atu pō whinau lahi Wolfram ke Bay Area ka o maa Luciane Filipe pe me Sacramento pa mo Nanse Wolfram. E wato e faskoini whataha ki pepea mo polokalamo e longongo koe a Lupe atu a e faskoini mahapu.
Malo mo ke me mai he poni ke tau feao he waha o pepa mo Ngaluopé. Ka te oata ngahi o ngongo o ku e tau ngai proklama ka hoko mai o ku i he wike uluaka sune ko ki mautol ko tau pena e grade 12 mi ngai high school ka mai ngai university ko e wike ko ulak Sāpate ko sune te tau hangai o fakahok ko tau ai kaka ai tamaki una mau ngai scholarship kon ai National Tongan American Society na na wangi ko ki he ngai high school ke mo apply mai ki ai na osi na tu te I he mo ni te pe te mau whakamau lewa tohi atu te mau announce lewa e he uraki Sāpate o sune pe ko uraki Sāpate o sune te keitia ke kau graduate ko kotoa pe ai tau whanau Tonga o ose nau ngahi ako pia koe Sāpate koe te mau hanga lewa whakamatala I atu ki nau tōru. Ka koe mau kore atu ka ki mo tōru koe ni ngahi mātua mo whe mau ke highlight te ha mo ngai whanau ke mo emaili mai ke he ai pe te mo tek mai a Facebook a National Tongan American Society pe te mo hanga o emaili mai ke info@ntasutah.org te mau hanga lewa o highlighta te urak Sāpate a ke mau tolu kotoa pe mau tānak katoa mohingoa ke mau hanga highlight atu he pōko ia. Pa kono inga o ku ia tau ngai proklama ko whahauka e kaha'u ko e tau te mau hanga lewa o interviewa hango ongi tamai kia koe toko ua me iutani na ose nā ko me ngai korisi korisi me ngai state kehe ai ko marei ni tānaki pia mo Solomone whaiundu. Aia te mau hanga lewa o interview ki nā tolu mo tari rerei pe te mau shout out ke tamai kia ko kotoa pēnā ose nā wako ai en kon ko mo o mai ke mau ke page kon ai National Tongan American Society pa te mahanga rewa o ai ke ilo he o tu a special announcement kon o ngā whakina kai ke si lava ai reef of today is the island of tomorrow I tauni ka te o ata fo iwa koe ni te keitat ke mo tol kotoa pena o se homou ngahi ako I he tauni ke mo mea mai kai patato kokot leo me tapol kalama. Bisa tak tulus
fekau'aki te koe. E si o ta'o ne pe italia manusi o e maiani, e te aki e tu a ala ki whanua. Ulupa ki oe kolo kakala whalaola oe tu a kolo, te tula i wafukofuna. Isa ka kolo se o kule ake, nai te oe o tu whele te. Be oe maka mai rei wa te aka te ua, e wheao ngāhi te koe. Mai āpanga huia ai Otu Mo'unga, ha i tua ki whare nisi onola. Mihiri e o whawhai whenu teni mai kaha'uaki e o whama, me mei te aha tolo tota e Tele'a. Isa ka kolosi o kure aki, nai te oe o tu where ni te. Me e oe maka mai reri wa ki a kakiwa, e wheao ngāhi te koe. Taini ka mea si i te manatu o hea moe whakakau, o lau toa si i ka kakai ai kotoa. Leo lau koha ku salu whaitanga o si e te lau, e sa ka ape ka kohara si i te mai. I sa ka kolo se o kure ake, o nai te oe o tu where ni te. Be e oe maka mai reri wa ki a ka te ua, e wheao ngāhi te koe. E si o ta'o ne pe italia manusi o oe maiani, e te ake e tu a ala ki whanua. Ulupa ki oe kolo kakala whalaola oe tu a kolo, le tula i wafukofuna. Isa ka kolosi o kure ake, nai te oe o tu where ni te. Be e oe maka mai reri wa ki a ka te ua, e wheao ngāhi te koe. Isa ka kolosi o kure ake, nai te oe o tu where ni te. Be e oe maka mai reri wa ki a ka te ua, e wheao ngāhi te koe. O whapena e ongo lere atu ai hiwa kona ka ki mō tōlu kotoa pe o ku whakatafo ki a laine telefoni ai whare whakamawholarea walu noa taha tōni mahiwa taha ki a taha o ku fie o atu ha ane pōpoaki pe ko ha requesi te maulawa pe ke tāri ia tuku mai walu noa taha tōni mahiwa taha ka tuku mo ke o atu ai uloaki a request ko e koreni i he whiawhini o ku o atu ia pe a lani saia moleni kai pehe foki ki whine iki tupo o whalahi atu ke te koe tauhilelei pe mahalo pe vaveni pe osi a e whakataptapui kai whaiha e wātu. Malo apito ate fo hiva ko ni dedicated ka tupo saia ko fo hiva na ai mektanga lani ko palu saia whainga a o ku iloa ko wisa e te nofo i hapotulala. Ofat ka te koe anaha unga mi Bay Area.
whapena e ongo lele atu ai whasikona na e kore mai ki ai lani saia moleni. Tumo ke atu e riko hoko ko ini ko e atu ia ki he api koena i ko tisi kolove ki San Mateo ki he fāmilí pa moe kāinga kotoa susi ka pehe foki ki e Tonga fāmilí ka toa talavao o whalahe ki mōtolo nunu whaikea huhane ko e mohe o misi pia mea tui mala. Ai kona o mai, mea
O molo tonga mea man ke Tala Koula i hiva no point hiva FM. Ko telefoni ko taha val no tol ni mahiva hiva taha. O ko atape telefoni ko taha val no tol ni mahiva hiva taha. Atu na me famalo malunga pe mo merito o ka maso se fakairi ka palo ofesa tol ta'u ki Hawaii malo o sa ia mai e mau ki por kala ma lalo ko no fakahoko atu e Sāpate kotoa pe. O it's an honor ka mau tol ke ia e kakai pene unau appreciate te mau ngau ka te mau kumi he ni a te oange tem ko ni ka merito pa tau hoko atu lewa ke ai tau fo i tete ke tau tete ke tau fo i hiva ki a Professor William Tota. Maha kone mau pe a Siosefa ka tak pe Siosef ko mau pe patuku i atu lewa atu ia ki a Professor Toltau ki Waihi me kāinga malo apito ai ngau e pēr mei hena.
whakamalo lahi ato e peka ki mo tolu e hou e ki pia mo kāinga i he kei puke mai si e tau polo kalama o whaina ki nau tolu kotoa pe nau ki whanonga mai pia mei a pina ka peka ki mo tolu kotoa pe o kumolo i loto he ni e tohi ata malo au pita o whapena angone le atu ai hiwa koe nā meri koe koe nā ki vai ki a palo fesa tolu tau pia mo e toenga si kau ho tau kāinga Tonga o kumou i hena whakahauka whatongia pe mi hena. Tuku mua ke o atu ai whasko i nina si kore mai ki ai Nicole. Nicole o whalahe atu ka koe pe o kuki taka whainga taa ho hingoa whakaya o si ke uhanga o puaki te ria na kai ke whakahauko re ia. Nicole koe whasi ni ai atu le vaia ma koe na ke kore mai whasko i a nanselo mu pe e tuku atu le vaia. Whatonga peka ki motor hoi kwa kāinga oku ata ai laine ko ia ai whare whakamafola lea. Maunu ataha tau ni mahiwa hiwa taha. Mawa peke whitu tak mai ke tuku atu hao requesti pea mo whamili. Malo api. Amu asi ahudia itavatu utolu okune fanongo ape alava kete patatonu ngau itumia e mamahi oeta e fie mamotu makapote uhiva hei ilona aongo kipurotu alua ta'ahine tau mai a koa halatu ue alua mo ke fie mali e pe toki vete e he mate e ku o fa'aku ia te koe isa te uhanutu ka kohaina i tene lava kene fakafie mali e ae loto fonu he hoha na amosene lahi e he ika i te ke lava leke o mi fie fia uka e kuko e lo imata e ufanongo talanoa i he matangi Tonga o ika i te utu i kai hange pe hasi o ata toki o fo'ou milota o ku i kai ko halau noa si o loto ta e ofa i si o ta api i masiva alua ta ahine tau mai a koa halatu alua mo ke fie mali e pe toki vete e he mate e ku o fa'aku ia te koe asi e te amanaki o ke kouna hau ke vete ki e ku ngaahi palani tamuli vale ape asi e te kiri ali akini e kilipi e koe ha aku leva e fai alua ta'ahi koa halatu ue
Alua mo ke fie malie pe Toki vete e he mate e ku ofa aku ia te koe Alua ta ahine Tau mai a toa hala tu'ue Alua mo ke fie malie pe Toki vete e he mate e ku ofa aku ia te koe Toki vete e he mate e ku ofa aku ia te koe KRCL 90.9 FM, HD1 in Salt Lake City, Ogden, and Provo. 96.7 FM in Park City, on the web at krcl.org. Listener supported community radio. KRCL, Salt Lake City. O kutokoni ai Tohi Kakai wanoa ki no whakapaanga o le tio KRCL. Pea pōpō atu ki he tonga kotoa, ke tau kau i he Tohi Kakai, ke tokoni i hono whakaongo atu ho tau leo. O ku mahu'inga ke lau ai toko taha kotoa pē. Whakaikiki o ku mau atu ia pea mi he pāenga whakapilitania my2020census.gov. Taitari whewhia ki motor kotoa pē, ku motor ki kau mai i he Tohi ata. Sia To'o Palo Fesa David Takaili, maloha o kau mai i he whewhini. Popo mai ki he tau polka lama pe mo Tala Koula. Kai pe he whoke ki motor kotoa pē, ku wakai hif, o ku mau ke i hen pe mo ki mautolo. Hange ko ia na whai ki ai e tala noa ni nai, whikau ku Tohi Kakai, te whakamanatú he koe taimi whainga ta ai ni Ivoni. He ku tau osi i loi pe, tau lawe i tonga lahi si o tau kāinga, kai te whito e ni ki heni, i ano maasi maa, ku whakamawahe i ki nau tolu, mo si o nau ngai fāmilí, tu'unga i he COVID tahi wa, pe koe wailasi kolona. Pe koe ia ku atoi pe kore me whakamanatu ki tau tolu e kāinga, Tonga, tau whakahi pe tau whenga mua, ke talangofua ki ngaahi tu'uni, ai pureanga tuku mai, pe koe ke kawai, pe aku kau atoi pe ki ai mangai tu'uni whakasiasi, ke tau tolu he koutui ko e ne lava koe, tau te vaveng koe tau talangofua, koe ne toe mahalo koe vaveng e ia, ai tau mawahe pe mi he tu'unga koe ni okulotonga i ai te whito ki he vahenga Sōleiki, kai pefo ke vahenga koe ni ai kukou i ai, Westbury. Pe koe kore ko ia, manat pe au ia, ko rea pe au kou fāmilí pe ia o oku, pe kau e pe kāinga Tonga, ka pau e o ngoa tui lea koe nika ki motolo, mu ka atak wha more, tau tue tokanga nge mua, ko uhi pe koe tau kau tore ke reka, oku nau ia tu'unga, oku pere ngesi, se nau mo ui, kai te whito ka pau ke ngai whakautua, oku nau lolotonga fe'ao pepe moia, pe kaua tai pe mo tau whanau. Koia whakmere to o kufu pere sa pita e taimi koe ni, hange kon ko ngai whakatokanga mai ai Board of Health, pa mo tau kautaki o tau ngai community. Tata te whito ka tek tatou ka porinsia ko kakai, tatou o tau tuku noa ai ngai notice koia, ai nau taimini ihi una pe mai. Tu ai pia kwa ke tau kau ai tau, to kwa ke tau puke tau ka oku tau si kau i he fekau'ua i he state kono i ta i he whakautua kono o tau ufuperepere ngesa apit pe tau manatu hoka tau graduation ni pia ko tau graduation koe ni o tau whiwhias tau sio ke tau whanau ke tau manatu pe ke tau hipe tau tisten ngari oku tau whiwhiai. Koia, mo oni au pito e Ivoni. Tuk pe mua ke o atu e whaskoini. Hange koia na aku lawe ki ane nai, whangafua pe, ata pe, laini koia ai whare whakamawholarea, ke tuku mai ai ha mo requesti, mo se mo ngaahi fāmilí, pe a tau whaahanga whakapongpongi, ka no whakamanatua, ni ihi ko na ngama o atu, ki he tua pui o taimi,
Pe tau whakamanatū ki nau tori ngai ngau e maungonga na nau hanga whakahoko. I kai ke ngata peia hi ngai fāmilí ka ki he pure aka pe a moisia si fonua pe tau whakamanatū ki nau tori i a mahu'inga ko ia. Kai ke he o atu e pe whaskoi ni mo tai tari whiwhia pe ki mōtoro me whamalo atu i homou ke i heni. Ka tak whamore mo a mire to, o tau whiwhia pe tau homou telefoni mai mantu ko fika, ke taha wau no tau ni mahi wahi wataha. Tau lau whoku tau monu ia, he pōnu wai tau telefoni mai me vai. Koi. Palo fesa William tol tau, ayak ma whiwhia pe tu mo mire to, o pe mo Joseph ka eiri ke welcome you ke so e Tala Koula he pōni, mau ati whenga maria koe ni ke whaiha pōpoaki pe koe, pe te ke iai hao mea o ke loto ke o mai ka tapuakia ke he kaha'u whanongo o e Tala Koula he pōni. Malo lele palo whesa tolta. Malo au bida yon. Tua ke pe ke Talamonū he koutuwe malo. Ivoni. Koau. Oku atasem. Ia. Oku ulaki pe ko whamalo atanga i rau kiane nai. Oku hounga ka te au e whamawhora. Whamawhora lea mo whai. Oku whiema ue ke whahaki popo aki ko rota ke u. Ke ulaki pe ko mahu'inga ka te au ke ule atu ke kau faka'osi ako koe ni e tau ni. Faka'ofo'ofa. O ko whampe ke nau hanga whakataongai. O ku ki make he nau faka'osi ako. Ke ku wanga maheni au ki he osi heni a faka'osi ako koe high school whawhai mai peke investi. Pea o ku make. Sutolahi au pito. Kai tau ni o make. Hangi ka whonga kong nau ngawe aki. Tako ki popo ki pe ako ke kau o whakausi ako ko he tau ni. Ke hanga maka i o ku mahu'inga i make he ho o whakausi ako. Ke osi hata ue wanoa me heni o ke kei tala noa aki. Kako hono mahu'inga i makatu'unga i mea o ke lava whai e whakamanatua e make o whaasi ako. Ko ki hange pe koe ni. Ko hange whaasi ako ka ho tu i wafu. Ko e manaki tau mai waka ke he kai. Bau ki ke tata ao ka kinau tolu. Mātua mga maheni. Ko koe ni ko ke osipa ke he ka waka. O whaki popo ke tuka mo tolu. Ke ka whaasi ako. Whatonga e waka o ke he kai o tata alo mai. He te peni me ai ha ta whoki maha tau e wanoa me heni. Ke whakamanatū ai tau na ke whaasi ako ni. Oku make he ni Ivoni ka te au. O whakaukau pe o lau e historia. Ke matua au hako he taiwa tāwalu. Neo o owa he senturi e tahaka o kei Talamonū. Ko hika mea mahu'inga whahisoria nai hoko ai. O ko pēk whaamu he kau osi ka he tau ni. Taira o fia ka whaunga fo'ou whai he high school ke whaosi ake hanau tau. Ke ua nā tau he tawhia pe he kohanga e vailasi o mau. E whakalata e nau mase ako. Oua. Hau pe vailasi ka unofo i loto si e ko ia. Mo amanaki rere ki he kaha'u, o tipeni he waka te ki he kai. Tātalo mai, au whaosi ako, mātua, mo mautoko ni. Ko atupe ki popoaki. Ofa, e mo Talamonū. O ku makehe homou tau, kai mariang he makehe waka o ke he kai, ki whamanatu hataini. O whātu. Malomo a palofesa toluta o e popoaki faka'ofo'ofa ko ni ka mo tol kotoa ko sa mo wako i tau ni ko ia ko mau loto leva pa mo mele to pa mo Joseph Kaeli ke te te fo hiva ko ni ma ko mo tol kotoa pe ko osi na osa mo wako i tau ni.
Ia. Malo apito ngolo tonga me man ke Tala Koula hiva no pon hiva FM. Ko telefoni ko ta va no no to ni ma hiva ta. Ma fifia fo ke tari elele ya ke mo to mo telefon mai poni o ki helai ni fo ka Lesieli si pe lo hea ka te oanga e Fāhina Marie ko ni ke hanga fra hoko at pe ai ne popo aki. Amalo atu. Lesieli ki tamate fo le te oi mui le si fa ma fa no le at ko lea. Tamate le te. Malo o fala hea tu. Lesieli? Okay, kon ma ta dat ki fra hoko ma popo aki. Panga more. Fāhina Malie ko ni ke ate popo aki ofa ka ki na tolu kotoa pe ko ngaahi ta'okete. O ku whanga te hina na nofo he api ko kaha'u. O whalahi he lahi taha tahine ko anapesi malo so o kairi. Fine to whawaha si eiki. Whai hifo ke whanau iki kotoa pe o mai kia Ivoni malo hifo o Nash. E ku ofalahi atu ka ki motovu. Ko ia whakamore tā mai fo i hiwa ko ia ko ofa mi kaha'u. Ofalahi atu malo e ngā lahi. Malo apito Lesieli si pe lo hea ai popo aki faka'ofo'ofa ai whanonga mai ki ai a ki nā tolko totoa ko ni ko tui ko mo tolpena mo mai me wawa mo hapai o mo paia mai ki ria hauna ki hea ko na mo ka atoa pe he matawhare piko loto whare o Semis nuk mo waha i Tonga mo sela. Te mau kumirewa fo i hiwa koe ofa me kaha'u
o at ka te koe, he mau ia ka te mau hoko ate por koia mau he tainim te mau atu lewa ofat kia te koe, ofalahi atu. Ofalahi atu malo. Mele to'o ko ane awhina e whakawhe'ao he ki fāmilí ki o aranke nau drive through a grade suete nau ki tahine. Ai ko ki tahine ko mareni tānaki. Ko mena whakatauanga i he ni nau faka'ofo'ofa i apita he ase ngai kau pōpō ki tahine ko ini ena e osi mahano bachelor degree me New Mexico University ai. Ki he kakai nau sio ai he aranga kau poly rider. Na nau wango pei te o nau whakalanglangi ki tahine ka na nau te ko nau tōru na nau toko laka na nau kipi nau pisten. Nau whaofowhai api na nau drive through pe he hala o nau wave ki tahine o shout out e nau congratulations. Pako whaofowhai ai o ka pau o tau pe he katoa. Ke tau talangofua ke he. O whaofowhai nau whai ai nau celebrate pe nau ngaahi ako o se nau ngaahi ako o nau ngaahi api. Pe tau talangofua mo ki tātou kakai ko tau aluki ai.
Ko tau fe'ofa kia tau fe'ofa-aki pe ka koe mea popo mai he Department of Health mai office mea o Sōleiki Siti ni ko higa o kei lanu mori pe a Sōleiki Siti ni pa mo Glendale, West Valley, tau kei tu upe i he whakatu tāmaki. Ko ia. Mo ni lahe o pito Ivoni whatonga i pe ko wakai pe ki he tohi ata he ngahi tohi me ngahi pōpōaki kau hake ai pe mo ngahi ata me i misi o ni ihe whanau ko nau lawa i mo i kunai tau whakako ko e ni. Ki whainga taa foki i wone ko no ngahi ko tau natula pe tau wanga he tau tupu hake a ki tau tolu ko ni Tonga e fuu whainga taa pe ko pehe pe kawai pe mo tau kāinga Polinisia e fuu whainga taa ki he whaka ehi i taimi ko ia o ki Kakai ai ha whainga kātoanga haungi ko ni ko faka'osi ako he neongo pe te tau whakahoko pe ka ki nau tolu ke oua e ato ngai whakangata pe a tuku atu ngai tutuuni ka koe e whisio whaki pe whoke whanau hat nau feiloaki kai te lawa tā ia tā ofi Oia e nau wheho whaki o nau si feiloaki ko fuoloa pa koutui koe ngai whiri koe ia e whakafoki mai peka ki tau tolu i api koe haa tau tolu te tau whai koe uhinga nia ki tā latu i kai oku a au pe ia ko pea te whakatata ma pea ki a te au ma o fāmilí he kono uhinga ni Ivoni o taha ho o tape ai whahinga whakaukau pe moe te whiri ki a mea e whai ki hoto fāmilí pe moe te whanau whatata pea ko fāmilí o ko tau rea aki pe ia e au ka kufutalanga taa pe whoki a sia he taimilahi he ko wari pe ko tu whakafok whange pe ki api ton ko ia uraki puke ke mao he whakotua. Ka kai ke he whoki, ka ku osi mahino pe ia ki ai uhinga koe, o ku tau ka vei pe au tuua tawhaaki ai, ki hono malui, au bau ki whamiri, kono i ngā pe koe mauwhine eiki. Pea o ku kau e ki foi, bea koe nte wahe pe, ki motolo. Sāpate whae, ko anga maheni ho mau whamiri ke whakatataha, ai whanau ko ia ai whangawhae, ai e koe whanau a merewini. Whanau a taiana, mau whine iki mo mau tōnu. Koe Sāpate koe whae koe nina e tala peke mau taktānofu. Nai hanu whoki ai tō taha. O sila peko tō taha koe ku hanu. Koia. Tala mai ku mau whaka i whae. He koe mau whae kotoa. He ku mau wanga hano o hake ki mau tolu. Nai hange pene mau tā koto pe mau tolu hake te taha. Pe ku mau oni pe ia. Ka koe mea koe nau whaam koe ke mahino koe ka ki nau tolu. Ka iai ha whainga maaria pe he whai ange kuo materenga tāmaki ha mea ko puke whine eki. Ko ene si awe pe koe whine eki, ko i kai ke mautoi si o kia. Ko ia whakapata o pita peho. Pea he kai ke toi ai hataha ia e lava alu ki whare mahaki. Pea ka whai ange ko tu i hatoi tuunga u whakatu tāmaki ange. Ko ene lewe ia. Monla. Te mautoi lava pe malo Sāpate whae ke tau kaha'u. Ko iai sia, sai pe whokia ko whamiri ko rea pe ko whamiri. Oua te ke toi tuuangi o mau api. He o kai ke utoe loto ke toi tu wangi. Mo tā ke polis. Ko ne hoko atu ko wawe taha ko tā ia aku he polis. O whalahi atu sia. Malo apito ia mere tō. Ka ku tau hoko ate tau polo kalama ke mo whanau mai ki he fohiwa koe ne ate Joseph Kairi ma ki mautolu. Patau toki hoko atu lewa.
Malo apito molotonga mea man ke Tala Koula hiva noa po in hiva FM. Ko telefoni ko taha wau noa tau ni mahiva hiva taha. Hei kai foke o se pōni ka mau. Ko atap ofa lahi ka te koe rihai lui. Ko nisi I dedication in a rihai lui ko no ki moko puna nai o se nea ko me Handa High School. Aia te mahuanga o highlight ki moko puna e a luaki e maupolo kalama ko he luaki wiki o sune. Ka whakamalo at ka te koe ko rihai foku hono hiwango fulu tupu ho ke a mai mo popoaki ke Talamonū ko ki o whiwhine aia o kuna o sene ako me Handa High pia o ko sewhau piko hai ngoi ki tahine o ko ma o atu lewa e fo I popoaki ko ni pia malo au pito ai popoaki ofa mai go ni telefoni a ma kis fifita kia so se whakaeri pia mo mere to o malo e ngāwe lahi, pa malo e ange ngahi hiva faka'ofo'ofa, ke nau whanongo ki ai pia malo e ange ai ngahi polo kalama maari e o kune talama e mākisa ko fia au pito, pia o kune loto lele ki kuma e moha fo e hiva aongo ke te tikei tatu ene hiva ko ini kia mere to o pia mo so se whakaeri malo e ngāwe lahi. Aia te mau atu lewa fo I hiva ko ia ka te o anga mire to o ha whainga maari e ke reat ka koe mākis. Malo au pito mākisi e mau koloa ma fia au pito pe ama Joseph. Whaambeke hoko tai pe ngāwe. O whaatu kia koe mea mo ana pe mo e si whakamaka Sakua ke noa e ko manatu hala ke polatu o si ono kukuwalu Ko whao na toa kua motu nei e oa Wolf Cream ki hon kia Viola Mori si ete si vai lolongo faka'o mamata lata anaia oe folau waka o ka whangai lo pelea asi ila'a te atangi a te iko o whau Whakapoe pe ngalo mai a whe Whihi e whakai mo si ono mai le Ai mo ahau seiki I makalai si ale Kofinia o kau ka mate Sakua ke noa e ki I manatu ki he hala ki puatu mo si ono kukuwalu tono whiano moi atu whangawalu whai angaia si e te laukau
ai lolo whakahona maka Lata anaia Oi Folau waka O ka whangai lopelea asila Te atangi a teiko Oi whau tu utaha Whakapoe Me e ngalo nai a whe Whihi e whatai No si ono mai Ai mo ahau seiki e makala i siale Ko whinia o kakamate Whakapoe Pe e ngalo nai a whe Whihi e whatai Mo si ono mai Ai mo ahau seiki e matala i siale Ko whinia o kakamate O mapena e ngone lei atu ai hiwa koe na. Kia koe se sefa tui ke te kairi, koe request for gia na e si tuku mai e mahakisi fifita, whakataha pia moene pōpoaki. Kai ke he e kāinga tuku pe mua, ai whainga maari koe ni, ke uto'o ke te whakamanatu atu ai ngaahi, koe ngaahi whakamatala peni na e tuku mai pia me he ofisi koe ia e pure kolo, pe koe me ia koe ia o Sōleiki, ke a ngaahi wheitu lavame'a e ngai tokoni o hange koe ngai whamatala koe na whakahoko a te prokalama o ke ko'osi ka koe ai hani ihi o ku iai ha whaingataa pe ko ke totongi ngai wharenofo-anga o ku iai whika telefoni te mō lama whetu taki hanga tonu ki ai mō ka taki whaonga e whainga maari koe ni e ku tau mahino i peke futai whaingataa au pito eni te molawa o whetutaki ki he whika ko e ua taha ke nau o atua e ngai whakaikiki pe a kapa o e ikai te ke lawa pe o whetutaki ki he e nau paenga a ia ko e tukuat peia e siosefa i he mau tohi ata pe te mau peia pe a mei he pe skoia a e Tala Koula ke mu wakaiki ai pe a kapa u fie mao o hange ko e ni ku kamata ke a ngai whakailonga ia taha whanau pe kua taha pe i api ke hufanga he ta whakatapu ke no pe e whaingataa e manawa o ngoi u whakamokosia pe mofi mamahi hoto monga pe a kamata ke moria pe moifo e te mahu'inga tokoni te tare o ku lava pe o whai e siwi pe a ke ngai wheitu o kui kai ki totongi pe a mo whetu taki ki he whika koe ni koe walu noa taha nima walu fitu ni maua ni mafitu te utoe whakaongo atu koe walu noa taha ni ma walu fitu ni maua ni mafitu pe whakatoka ngā iangi uku kai ke whie mao whahinga kāti pe koe ki he insiua pe koe IT uku kai ke whie mao ia lava pe ki ai whakaonga i ngai whainga maari koe ni kāinga koe ngā ke si malu isio tau ngai fāmilí mahu'inga au pito pe a Ivoni hange pe ko ia tau lavame'a pe ki ai tau tokanga au pito o Fāhina si o tau kāinga he taimi koe ni o ku iai fok ma ngai wheituu kehe e lavame'a mea ngai mea tokoni wakai hifo pe ki he tohi ata e tuku atuia e sio sefa mo wakai ki ai ngai tua sila ngai wheituu kehe i he aho kehe te mo lava pe ke lave i hani i una o whie maa ngai tokoni koe ni whawhetu taki pia whahaka ki nau tolu o ku faka'ofo'ofa ke ngāwe ake ko taimi Ivoni o ko lave i pe ukai pe whake whahinga na tūla taimi ni o kai te u alu au ia ka pau koe pe kua whahinga uhinga kai
lava lele ko ki ai. Kono inga ke si tau sio ke tau whanau, tau sio ke tau ngai fāmilí, he ku tau ilo ipe, ko e mea koe ni tau wheku ki moia, au whaingata au pito tainimi. Po ia mo na pito to pa koe me tau ta ko le tu ka mo to ko mo ke whakauri mo ilo I haka vai I ka pu I tau matakari polinsia tau matakari Tonga o kai ke ia sa nau right I ngai fitu ko ia tia ke ofato alo o mai na me kai he wa ke to ia ha to fu fehu I fe e ke mai ka ko talange ko deliver me kai mai ka vai koe tau mea tau whaha, tau Tonga, tau fekau'aki, mo tau komiunitī, koe tau o fakatauange, ka tue whakalahi atu ko tau kau ngā api, ka tau ilo I kātoanga tau nofu e Tele'a ne ka vai na nofu heni, koe ka hana kōweo ape o pika ape nau mea kai o tu kuata nau matawhare, pa ke toki haurewa tā iat ko mo mea kai na ko atu koe, ngā pēa tau toka kai Tonga ne tau mai muia, pa tau ke loto peke tau whakatolonga, a loto ofa koe a mo whita koni. Koia, mōni lahe au pito. Tuka to hiwa koe nika ki mōtoro kotoa peo ke I he tohi ata. Whamalo lahe ki mōtoro, he ke I tuku taimi ka tau wheo. Pea mo ki mautoro, pea mo e Tala Koula, o atu ina ki mōtoro kotoa, kai pea whaka ki mōtoro mō si mea mai pea mea pina I Ngaluopé.
ngaahi lo mai o ta e ofa. Malo mo ke se amo ke matore poni ka te o atu te tala te ngai whihu ko ni oku nau e ke mai pe ku oswaka ku application ko ke skola sipi a National Tongan American Society na e ose a homoni te ai ko skola sipi ta oni ko skola sipi oku nima pe na pa ku whakahoko e he whāmilí ke he nima i he tau kotoa pe ku nau hanga whakapaanga scholarship ko ni pa ko nau requirement ni ka ke nau anga scholarship ko nau whāmilí ka hange ka nau whānau pa ko nau whakamokopuna ka nau whuakea ke he kakai ko nau fie mau pa nau whuake le vai ke he kakai ke he ai mahalo toton ke ki i hanga anansa te ka tamago nuku e nau scholarship ko scholarship e mau tofi scholarship ko in memory o Sione Kaisa Lui o whakapaanga pe e hono whangatoko ai ko li hai lui ko mahalo lui pe mosione lui ko kina to na whakapaanga e scholarship ko ia pe he ta uni o na o whakapaanga ko tola taha ke na onka to ko taha o kuako pia Filipe Komiunitī pe ko hai na onga ki ai pia ko ai ta hini ko ta ka me ko na ko Dr. Nia ato o ko nane o mai ai scholarship ke in memory hono tunga ane ai o fuaki ai ta ko to ta wa ke ni fa en scholarship hono o mai ke society Tonga pa ko scholarship ko aku ave ke ta o ku Tonga ko nga amoa he ko ta hini ko ni ko ta hini amoa me ma pa nga ke Marsalis Island pa ka to ko nga amoa pa ko nga Marsalis pa ko ka ko pa Tonga ai pa ko scholarship no ko scholarship ai to ta ai ka staff ko Marian Savini in memory o nga matua pa ko scholarship pe ko ni ko ni ave ka taha ko nga Tonga ko nga amoa ai ko na nga requirement ni o mai o ka taha na nga whanau pa ko na whangamokopuna ka ko ave ka to taha o ka ka na family pa ko scholarship faka'osi scholarship ko na maloi fo scholarship foundation ai tatau of pe o ko ave ka to taha o ka ko whanau e ka maloi fo po na whangamokopuna pa ko na scholarship na tol ko maloi fo ko na angka to taha pa te na mui e to taha ko ka le ko o se ne ako mako di si hono ulak mata to ya ko ta oni na ma fu fie lahi ko to taha ko na ma hanga mui ko nga ko mareni ta naki na graduate mo no bachelor degree me University of New Mexico i ta oni ka te mau hoko atu lewa ka takotaha kehe e whiri he komiti. Ai ko ngai scholarship ia ka tak whamore more ka pak mo pehe mai na ka ke mo ilo na e tō o whihano anansa te emire to opa moau ka uma ai u school councillors ka to e 40 district a iutani na iai. Ko no requirement ni pe pau ko iuta resident koe pe au ki ai ho konga Tonga. Ko anga scholarship pa te mau whakahoko ata nā tōku nā mau ia e aha uluaki, ulak Sāpate o sune. Ko lawe fuke Ivoni ko ai fuke polokalama makehe na e talueni me talueni fiha a hono whakahoko ko ia e reef off today. Pea ko kau fuke me pama polokalama ko ia i he kanseri he tauni, ko ngā ko e COVID taha hiwa, whakaukau whakapoto pe ia. Ka ko whakaukau atu mo kusio hange ko e koho lawe, ki he ki fine mui ko ni. Koia. O te sio atu ki he ni i toko lahi ho tau whanau Tonga. O aonga lahi apito si ngai toko ni koe ni uwhahoka ki nau tolu. Pea ku nau alu he mala e koe ni ako. Nau ikuna, nau lawa i lele. Pea ku utui peau e toi hoko atu hani i. Ka koe ngā ue ni me whakaukau koe na nai whotu. Pea ki ngā ue koe ki ai. O ko utui o ku ikai ki ngata pehe ni toko ni ki ngai fāmilí. Ka ku toi ai mwhaloto lahi e tau whanau. Ko ngāre aka ko Fakamanatú tangi koe ko Cover Club. Ai koe o ku nau ngawe pa moli o pupunu. Na nau whaki mo nau scholarship. Ka koe nau scholarship na o mai ke National Tongan American Society. Ke nau whaki he time koe ko whaia reef of today is the island of tomorrow. He tau koe ni wako o sina mau angele vai por kalama koe ake whakahoko he Mana Academy. He ko nau tō nau ngawe me tau whangita mai ki ako. Pa koe tau ni.
Koe tau ia hange ko lau a palofesa tolu tau, ke mahino ka te mo tolu hoko i he taim whaingataa, ka i he uluak Sāpate o sune, te ma watu lewa ai shout out ke katoa kau grade 280, atu katoa hingoa kau scholarship, kau tamau na mau e scholarship, pia whakamaloat ke kaka whangai whamiri ko ni au ke cover club ke alio pupunu, homou whakapaanga e scholarship ko ni he tau ke tau. Koia. Hene pe kāinga hange koia koe lawe koia a Ivoni o hoko atu ai pe ai polo kalama koe ni kia ki nautolo kia ko mau loto pe mua ke tuku to mua taimi koe ni tuku atu ai pe hiva koe ni ke whakaatata ai pe laine koia ai whare whamafola ea kai pe foki ke mau whamafola ata hanga tonu atu koia i he whiawhini walunga tātolo ni mahiwa hiwa taha whitu takamai ka pau kai hamo requesti pe ko popo aki ke tuku atu. E whakatapu moisi I lupe, kai ata ke ulea tonu pe. Ale fumata futau ko aho ke tau fakame I te nono o ai he lala loa tu I tuku mai na kao e kuanga tu ai utulongo a e whakatapu moisi I lupe kai ata ke ulea tonu pe utulongo a koho aho e pamawawa pe ahiki hatu e Kaya ke mai e puna le e moe si ale fumata futau ko ao ke tau whakame I te nono o ai he lala loa tu I tu umai au kao e kuanga tu ai utulongo a Tau ki atu e pia pamawawa Wisa he na atisi e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakahiki Kalanga me mo'unga e talite Whakakoloa aki e otu whelenite Ua tuku taisi I loto poha No o anga e kakalane I loa Koi aho ni kuo tala e he toa Te kangata ia ai kuoloa Halatani kina na malaka vai tu ulilolongo ki kapasi ale hae wala mohono anga talato o e mei mo'unga uala ko e ne to wanga whai anga ia e talanga pasi pea te ki ai ai lolo tonga Uotu utaisi I loto koha no o anga e kakalane I loa Koi aho ni kuo tala e he toa te tangata ia ai kualoa Halatani kina na malata vai tu urilolongo ki kapasi ale hae wala mohonoa Talato o e mei mo'unga wala o e ne to wanga whai anga ia e talanga pasi pea te kia ai lolotonga Tau ki atu e pia pamawawa Wisa he na atisi e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakahiki tama Kalanga me mo'unga e talite Whakakoloa aki e otu whelenite Tau ki atu e pia pamawawa Wisa he na atisi e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakahiki tama Kalanga me mo'unga e talite Whakakoloa aki e otu whelenite
O whapena e ongonere atu ai hiwa koe na ihe wike kaha'u o ku iai ai whakaranga e hoko atu pēpea ai veita tala pēk mao ai whainga maari ke whaiha veita tala hi wike kaha'u pēk mo e whakafofonga ko ia o tonga tapu tolu ai ako siausi sovaleni pēk ko e minister pe foki eni ki he potungau e ako o ku mao foki pēk mo e whainga maari ke whaiha veita tala iho i kaha'u pēpea mo e whafofonga ko ia o tonga tapu wa ai ako semisi sika whaambe polo kalamani pe ko fia mau peke whakamanatú ke ki tau tolu e kāinga ko e Tala Koula o ku tuu tawa tāina o ku i kai ke mau tuu ki kau ki a Fāhina Tavake-Pasi whakapolitikare ka o ku fu matoaki mahu'inga ke tau Ngaluopé ke kai pe o ku hoko si o tau whanua pe me Tonga pe a tuku ai pe ngaahi fakakau pia me he o tafa'aki me ngai tafa'aki ke heke ka koe ngai whaamu me whotutu e prokalama e Tala Koula ki he wike kaha'u i kai ke ngata e ka kumuanga maheni foki he prokalama koia o e wike uluaki a ia e hoko ato e ke Sāpate nima foki a e wike kaha'u Ivoni pia koe wike uluaki e whahoko ai sino whakalangulangi ai ni i kotoa koia o ku nau osi pia mehi a ko mo ki nau tolu o ku nau mao koia ai scholarship koni ni whamatala ki ai a Ivoni. Pia ia wike ua, koe prokalama ia koe ai Tala Koula, pia mo palofesa te vita kairi, ai ia koe tala o Tonga. Pia hoko atu ai pe mau ngai prokalama, ko os mau ngai prokalama. I Sāpate kotoa pe, siwe a kupu o hoko mai ai, funga mana mo ui, ta whaaki ko ia mo ilelei, kai pe he foki ki a Lesieli, pia mo Lesieli Tauki'uvea, pia mai prokalama ko ia Manatu Tonga pia mo Ono'ahó. Tuku pe mua ke utoi whakamanatu atu ke ki tolu e hou e kāinga. Ai mau ofa, pia mai mau whakaamu ke mau whakahi tau whenga pe mua ke tau hanga o malui si o tau ngaahi fāmilí i he taimi whainga taa koe ni. O whalahi atu ki he Port Wine Guest House ki wawau lahi ki a Sālote kai pefu ki a tautai whaat ki whine eiki ki a Luisa pe mo ki mo tolu kotoa pe ku mo si whahoko ai ngā we pe a mi hena o whalahi atu ki mo tolu mo ngā we whaampe a paveni mai ai ose ngai whakangatangata koe ni kai whai hawa kai atu ke whitu faka'ofo'ofa o ku hage koe lau whai pe Manatu Melie ki ngaahi ki o tau whanua ki Tonga Sōleiki Siti. o ki mo tolu kotoa kai ke hoangi koe ku whamatala koe ane nai koe ka taanga ni e prokalama Tala Koula ka ku koe whiawhini o ku mahoko atu ai pepe mo Siosefa ka pefo ki a Ivoni ke mau hoko atu ai prokalama koe ia ai ipu aro ai koe prokalama ia e rea whakahamoa na ai peke ma rea whakahamoa pe mo Siosefa ka kumapehe te ma nofu pehe rea whakatonga he e whiawhini foi prokalama pe koe ni e hoko atu pe mau prokalama koe ka kumotolu kotoa pe te mo keino foi mai faka'ofo'ofa pea ka pau kai hani o kusi ai mea mo ua faka'ofo'ofa be moia Ka tak whamore to'o koe ta proklama koe ne osien koe koe ne taha koe ia malo apito o koe osi ne taha koe ko tau o singa mo e proklama ai so ke ku fuwave ale taimi ai proklama ko ni ai kauha ai ipu aro kana ta hanga faka'osi ka ku hange ko lauto malo homou me mai ko vesi Josefa malo homou me mai ka faka'osi o fa beda ngone le ata proklama ma o fala het kat mo tol no kotoa fa feta ko e ma o taimi ki tau feohi to afatu you.